Pozdrav svima ljudi, moje ime je Grga i dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal. Ja sam tu na YouTube, malo dođem, malo odem, vratio sam se nakon dugo vremena. Ovo je kanal koji je nekad bio Grga Tech, sad jer nemamo samo Grga i idemo sa gaming contentom. Iako će možda biti nešto malo teka, vjerujem da će tu puno više biti gaming stvari. Predamnom je Stardew Valley, malo chill, imamo ovaj Christmas vibe, sam ne vidite oko mene sve, malo sam ja u krupnom planu ovdje. Ali oko mene sve u Christmas vibe-u, tako da danas je Sveti Nikola, tako da zanimljivo Idemo u novi save, naravno, Grga. Znači, za vas koji ne znam, kako ćemo nazvati farmu? YouTube, favorite ig, ne znam stvarno kako bi nazvao Inače, nisam neki profesionalac u Stardew Valley, ali volim igricu chill je i igrala mi se danas, tako da skipat ćemo intro, ali favoriting moramo izabrat. Biće favoriting kolač. Volim kolače. Skipat ćemo intro, a ovo ćemo nešto randoma. Ne mogu praviti random lika. Neku kosicu. Mogu random. Ovo čak nije loš, samo mi daj. Ne znam, oči da mu budu neke ovake. Nemam pojma. Ok, koliko puno majici ima? Ja sam sjećam da je prije bilo toliko. Ok, ja sam vjerojatno igram ovu igricu jako dugo i zaboravio sam da zapravo. Ajde, ne gleda loš lik. Sad, hoćemo ići na neku zanimljiviju farmu ili ćemo ići na default? Ajmo ići na default, pošto ne osjećam se baš sigurno šta ja točno znam u ovoj igrici. Nisam igrao dosta dugo, tako da vidjet ćemo sad kako će to proći. Inače, ok, meni je ovo dosta glasno. Mislim da će biti vama, tako da meni je sigurno glasno, tako da muziku ću svakako, footsteps. Volim ja sebi stišati igricu, neka mi je preglasno. Soundtrack, koliko god volim od ove igrice, preglasno mi je ovo bilo. Ok, prvi dan. Inače, ako se pitate kakvi su planovi za ovaj YouTube kanal, iskren ću vam biti, nemam pojma. Cilj mi je da mi ovo bude hobi, da se zabavim jer oni koji su nekad prije možda pratili moje YouTube kanale, koji su svi bili manje i manje poznati. Uvijek sam to radio čisto iz zabave i zato što, ajmo reći, volim taj rad na društvenim mrežama i svašta nešto. Ko je pratio moj rad na Rerootu i preko TechX i preko svega. Tako da, ajmo ovo početi polako saditi. Onda ćemo mi to zaliti sad. Tu sam posadio 9, neće biti simetrično i ja u biću se morat ću ići ono kupovat. Ponedjeljak je radi PR, tako da mogu odmah ići kupiti. Treće mi nam 3 parsnipa. Sad ćemo mi to ovako napraviti vamo da mi možemo okopavati tu našu zemlju koju nam je ostavio. Nisam sad siguran je li djed ili ujak, ali mislim da je djed, zapravo ovdje imam u kanti. Da, gdje smo stali sa pričama. Da, zabaviti se na YouTube kanalu i nadam se zabavljati vas. Da ćete uživati u mojim vidima. Igrati ćemo ovak neke chill igre, onako nešto čisto opušteno, a možda ako budemo u raspoloženju, ćemo ići na neke tryhard igre. Kad kažem tryhard, nešto di zapravo trebate imati skill da bi bili dobri, tipa CSGO, Valorant, League, koji i pokušavam izbjegavati da ga igram, ali ekipa ga non stop igra i jednostavno ne mogu pobjeći, onda sam ja taj lik koji uvijek supporta, jer ne znam mogu igrati, to je to. Ok, ovdje znam sve kako ide. Aha, otvara se tek u 9, da, nisam uopće gledao sad. I izašao sam iz ove Stardew Valley fore, tako da da. Ajde, Pierre, otvaraj. Gledaj, sad će velik kuću 8.50. A zašto puštaš susjede prije mene? Nemoj susjede prije mene puštat. Hvala, Pierre. I šta je sad on bolji od mene? Još ću ja zapravo doći potrošiti pare kod tebe.
kupit ću 3 parsnipa. Zapravo, ima se para. Ali nisam siguran, nisam ja zapravo to treba napraviti. Nisam trebao kupiti možda sve parsnipe, da sam mogu kupiti neku malo bolju agrikulturu. Sad ga ove kao neke izraze kao neke druge sjemenke sam trebao možda sam kupiti ono. Nisam actually siguran. Nisam ja zapravo ni siguran šta je tu najbolje, kako završiti igricu, kako preći. Nisam nikad prešao igricu, by the way. Ja sam samo uvijek igru da farmam, da ja tu malo chillam, malo radio one taskove za community centar, malo pecao, malo sadio, prikupljao one kao season, one buševe i cvijeće što raste u određenom godišnjem dobu i tako to. Imam zapravo još jedan save. Ne, zapravo ovaj ne. Koji igram co-op, igram sa Burazom. Tako da ako budete htjeli, recimo, pošto Buraz ima trovo kanal i od sutra, vjerujem od sutra, YouTube kanal, snimio je jučer prvi video, tako da bi to trebalo izaći sutra. Vjerujem da bi mogli zulupiti zajednički neki stream, nešto. Malo zezanje prelaženja Stardew Valley na pola našeg save, ali ono, čisto da vidite kako mi to igramo i šta mi to radimo u našem save-u. Tako da oslijedite komentar. Zato što se tiče streamanja, ne, to ću morati razmisliti, to ću možda paliti streamove nekad. I ako budem ikada će li to biti YouTube, Trovo, Twitch. Mislim, vjerojatno Twitch ne, ali Trovo ili YouTube, to su dvije platforme, ajmo reći, najbolje za ovo naše balkansko područje, ali to ćemo još sve vidjeti, ono. Kao što sam rekao, došao sam se vamo zezat i uživat u ovome. Ono, uživat dok gameam i pokušat usput vas zabaviti, tako da zato igram ovakve neke chill igre. Ti ću još ovih 5 posadica, neće biti ništa simetrično, a volim imati uređenu farmu. I prvi put kad sam igrao, onako među prvim putima kad sam igrao ovu igru, kad sam tek zapravo saznio za nju prije dosta godina, je bilo još u ranoj fazi razvoja, nisam previše mario oko toga kako će mi izgledati farma. Ja sam skonto da kasnije kad imaš onak brutalno puno stvari na farmi, ako ti nije sve lijepo organizirano, da ti ne može to sve funkcionirati. Recimo sprinkleri ti ne mogu normalno funkcionirati ako ti ovo sve nije ovako lijepo napravljeno. To je to ovisi koje sprinklere imaš, ali kad imaš one full jake, onda ti na maltene sve jedno sam trpaš i paziš da ti budu polja. Ako imaš onaj kao srednji, onda ti ovak fino tu šprica i ono. Ili najgori mi je onaj što ovak šprica. Onda nikako ne mogu namjestiti farmu jer mi onda uvijek ovaj bude, onda mi onak bude sve nešto ko šahovska ploča. Inače, ajmo mi odmah skršiti, krivi alat. Odmah rašistiti ovaj gornji dio gdje bi mogli nešto raditi, ali ja sam bez energije jako brzo. Zaboravio sam da sam, ajmo reći kao nizak level, kako se to već kaže, i da imam malo energije, to da mi se brzo troši. I da sam sam, puno je, ajmo reći po meni je puno lakše co-op zato što imate duplo energije. Jedan će recimo saditi, čisti, drugi će zalijevati, ići u mine. Tako da, puno, što vas je više to ova igrica lakša i po meni zanimljivija. Podijelite se zadatke, ono ne bude vam toliko muka non stop sve raditi jer sami ako ste i nemate još sprinklere i imate veliku farmu da zaradite puno novaca, ljudi moji to je muka. Mislim da će za danas to biti gotovo, tako da idemo prespavat, čekamo sutrašnji dan. Nisam gledao prognozu, možda mogla biti neka kišica ili nešto. Ja. Ajmo za sutra. Opa, sutra je kišica, tako da nema zalijevanja. Ali danas je fino sunčano, imamo poštu. Ok, treba bi ići nauči pecat kod Vilija. Je li pisalo Vili? Valjda je pisalo Vili. To je tamo uz ocean. Inače, ne znam jeste vidjeli koliko vas zapravo prati Stardew Valley, igra Stardew Valley, prati njegovog developera. Uskoro izdaje novu igru, inače, ovo je indie igra. Napravljena od strane svega jednog čovjeka, koji je kasnije, zahvaljujući uspjehu igre, zaposlio nekoliko ljudi. Cijeli studio sada imaju i on je sam odlučio se maknuti s ovog projekta i sad radi Haunted Chocolatier, valjda se tako kaže na engleskom, to jest ukleti čokolader.
se zove igra, smještena je u istom univerzumu kao Stardew Valley, znači doslovno grafički je identično, samo što vi vodite, isto valjda vam je neko ostavio tvornicu čokolade, samo što kako bi vi bili najbolji, imate kao taj haunted dio gdje vi odlazite u drugu dimenziju i pribavljate neke posebne tajne sastojke koji nijedan drugi čokolader nema. I onda imate taj kombat koji je, prema onom što sam vidio, puno... Opa, našao sam prvi geodu. Puno bolje nego Stardew Valley, puno dinamičniji jer ipak je ta igra više bazirana na taj neki PvE nego što je to ovdje u Stardew Valley. Tu je onak puno više farmanje, iako je istraživanje rudnika onak jedna poprilično važna stvar. I uvijek mi je challenging, ono, pogotovo brat, Pops, on baš si dao oduška oko mine, on je uvijek taj lik koji je u mineu i tamo tryharda. Sve ono što mi nešto štucam. Kak je ona craftam ovdje? Aha, na XC i onda crafting. 50 vuda mi treba. Ajmo skupiti vuda, napravim chest. Evo ćemo kršit. Sad, nerviram, evo tu drvo, srušit ćemo. Gledamo u koju stranu ćemo prema dolje, pa ćemo prema gore širiti. Znači, danas sam se toliko namučio s ovim facecamom koji vi gledate. I nadam se da je donekle dobar zato što sam non gledao di ću staviti osvjetljenje, kako da napravim da to izgleda ok, kako da to izgleda mutavo, kako da kadar bude dobar, da pozadina ne bude nešto bez veze, pokušao sam izvući najbolje što mogu. Ali vjerujem da ću uskoro ići na green screen, samo što nemam stalak. Nemam stalak za green screen, tako da kupujem ga čim budem imao para. So yes, tako da očekujte i taka neka odmah poboljšanja. O, zapravo, aj kad sam već počet ću ga srušiti, ali imam Zaboravio sam da se ovdje zapravo od jednog srušenog stabla dobio zapravo dosta drveta. Tako da, crafting, napravit ćemo chest. Ja ih volim ređati ovdje pred kuću. Tu mi najmanje smetaju. Tipa, ovo dvoje volim staviti kod sebe. Čisto tak mi zatreba da nešto craftam i idemo sad do... opet nemam opet energije. Zapravo, ovdje zna rast onako kakva čuda. Nema onih čuda što mi daju energy. Dandelion and that kind of stuff. Možda vamo ne iđe. Zašto sam ja tu zapravo bio? Za kamen, ok. Nego preko kamenčića. Kanalizacija. Ima vamo, ali ne znam se siguran ili mi ovo daje energiju zapravo ili ne. Nula energy. Da, ovo... aj, kažem sranje. Evo vidite što ima kod pecaroša. Ovo sve znam pa ću preskočiti, no on će sam pričat neke svoje pecaroške priče. Ok, starting to feel exhaust. Napraviti jednu ribu uvatite. Opa! Nije perfekt. Ali ovo nije loše. Opa, i da. Energija. Mogu trčat kuć, tako da ajmo šprint do kuće. Šta je ovo? Muscle. Mislim da mi to isto treba za community centar, tako da to je sve zapravo dobro i korisno. Znači, svaka i najmanja glupost koju vidite u igrici može zapravo biti korisna i sve ima. Osim mislim da onaj CD, Broken CD, nema ništa. One novine što možete upecati, ali mislim da sve ostalo ima neku svrhu zapravo. Nema toliko beskorisnih
nego kontenta i zapravo ima puno onoga što možete iskoristiti, zato mi se sviđa isto igra. Param pam pam. Param pam pam. Opa. Ajmo pospavat. To čekaj da spremimo ovu chest. To. Zapravo spremit ću i ovo, samo ću ovo ostaviti i od alata zapravo sve koristim non stop. I ovo me nervira što imam u početku jako mali inventor i niš mi ne stane. Da zapravo se mogu ovdje skidat da sam zaboravio da mogu kupovati mijenjati odjeću. Ima dosta toga, ček se moram malo prisjetiti u vezi ove igre. Kad čujemo već vani da pada kiša. Da vrijeme nije baš sjajno, ali to je sjajno za moju farmu. E sad, šta ja mogu raditi dok je kiša? Mogu apsolutno ništa, ovo mora rast. Još nemam toliko stvari za raditi ovdje uopće u gradu. Ali mislim da možemo ići otključiti community center. To bi trebalo biti ovdje gore. Sve se ja dobro sjećam. Vidit ćemo. Ali mislim da je to ovamo. Ne. Gdje je community center? Tu je. Nisam lud, dobro. Ne. To razbiti i onda ovo tu raskrčit sve. Ne znam, ali to moram napraviti. Ne pitajte me zašto. Param pam pam. E sad, ili ja uopće mogu ući još tu ili... Ne, it's locked. Još nisam to toliko kao dogurao daleko u igri, tako da ne mogu još sve, moram pratiti taj neki početni story. Story ima zapravo neku zanimljivu. Looking for a catfish. Willy. 600 golda. Damn, idemo pecat. Ali catfish mogu lovit, ne znam jel mogu samo na onom kao poundu kojeg ja napravim. Ili mogu zapravo vamo na riveru isto. Ajmo provati na rijeci opet sad i sominu. Možda dođe neki somić. Ali iz svog iskustva pecanja u Stardew Valley to ne bude baš često nešto pretjerano zanimljivo. Vjerojatno ću pecati u neke gluparije. Te misije koje dobijate kao od likova nisu tako lagane najčešće. Small mouth bass. Nije to nešto čem se vi veselite. A to mi se ne sviđa. Želim dobiti te parice. 600 gola na početku je ono brutalno. Evo ja dobijem zelenu algu, ali mislim da mi ona daje energiju. Tako da nije toliko useless. Ovo... Kak se dropa ono? Ne znam, ajmo 500. Max, to je to. I mislim da ovaj početni štap nije toliko dobar za ovu veću ribu, da trebate imati malo bolje, da vam je onda puno lakše pecati, ali... Nikad nisam previše mario za tu pecanje. Uvijek mi je to bilo onak kao, nije šta ću ići pecat, onak dosadno mi je malo mehanika, ali trebate zbog taskova za community center. Catfish? Ne, opet ova ista riba. Samo što je bolje quality. Ove zvijezdice kad imate, to znači da je kao bolja, kvalitetnija. Ne, pa okreni mi se vamo. Ok, vamo opasno dobro peca riba. Ovo je nešto veće mi se čini. Ne, ipak nije. Dosta je mirna. Kad vam ide tako kao puno više gore dole, znači kao da je veća, teža riba za ulovit. Logično da ako je kao kvalitetnija, bolja, veća, da ju je teže ulovit. Samo što bude onak, znači ne znam, je li to samo kao do početničkog štapa ili zapravo trebaš imati ono inhuman reactions da bi zapravo mogu loviti neku ribu. Samo jednom catfisha mi treba, ne mora čak biti ni staran ili nešto, samo mi daj catfish. I možete dobiti ove poklone, tako da... Ne, vidite ono se kao polako kako držite na njemu i zapravo upecate da još neki poklon dobijete, šta ja znam. Ugljen ili tak neku stvar, nije neki bog zna što poklon, ali kao dodatni treasure koji vam pa dobro dođe, ali opet mogu biti neki glupari koji vam nisu baš previše potrebne. Idemo polako prema našoj farmi.
Ok, ovo ću dobiti, šta mi ovdje treba? Moram biti dobar i upoznat sve susjede, ima ih ukupno 28. Ne znam s kim sam se sve upoznat, tak da... Ajmo vidjeti li ima kog... Luxem da ima nekog u PRT. Vidite, ja radi tek od 12, tek poslije ručka. Nema cuganja, ujutro se radi. Ulazim ljudima u kuću, naravno njih to ne dotiče previše. Ali, di ste ako niste u kafani? Vani pada kiša. Stvar kod kuće ljudi. A nema ni ljudi ni kod kuće. Naravno, ne mogu mi ići po kući, nisam još kao razvio dovoljno velik friendship. Mislim da ovo mogu pokupiti. Ok, ovdje je... Ovdje gdje je ovaj... Glazbenik, ali da. Zaključio se u sobu i svira gitaru čovjek, tako da ne možemo mu prići. Ništa od komunikacije s njima. Idemo vidjeti vam u ambulanti. I kod Pjera zna biti ljudi uvijek. Pjer biznismen. Pa otvorena su vrata. Ja bih se prošuljao. Ne mogu se izvaliti na neki od kreveta. Vamo se prolazi. Aha, ima smisla. Zašto mogu ništa ukrast? Zašto mogu ništa ukrast? Mogu kliknut, ali se ništa ne dogodi. Ne, a? To je kao kamera koja me gleda. Dok ja doktor onak šećem po ambulanti, onak pokušam nešto ukrasti i pravim sranja. Wednesday ne radi, da, nisam opet gledao koji je dan. To je dosta bitno. Dan je vrijeme. To niko nije ubio ti. Nego igra biljar, muđa tužan. Ok, ja mogu tebe upoznat. Frankeru! Ćao, što imaš? O, da on je skup, ali daj ove recepte. Ništa, brate, skup si. Skup si. Idemo kući. Današnji dan nije bio nešto zanimljiv, Kiša i tmuran dan, onak. Kao i zapravo kad je takav, onak, ništa ne radite, sam ste kući i radite ovo što trenutno radimo, to je gejmanje. Najbolja stvar kad je vani kiša i tmuran dan. Ok, neki čudni zvukovi. Tako da, idemo spavat. I... Opa, level 1 fishing. Dobili smo malo bolje efficiency. Ali, ja bih sad završio ovaj video. Hvala vam svima koji ste pogledali, koji ste ostali do kraja. Nadam se da ste uživali u prvoj epizodi Stardew Valley-a. Potrudit ću se izbacivati videe što češće i što raznovrstnije sadržaja, da ne bude samo jedna video igra, nego da barem 2-3 igre vrtimo ovdje za početak, tako da lupite like, lupite dislike, iako ih se trenutno više ne vidi, ali zašto ne. Pišite komentare što želite još gledati i zapratite me na Instagramu da budete u toku kad ću prilike ići videi. Pretplatite se, zvonce, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!